otumfo nyankopon ya wa abo so basase wo atumi ahode ni ndeni nyansa nyina ya wo de no wo na abehu ya mobo na abekoso amba nyansa ne ahode ne se de be ya ye betumi de yakon sempa de nipa enim wo awurade ahu wo awurade ananto akwan mu se de be ya wo awurade wo kronkron no ebetuma ma yente ase na wona enim wo no atuma hu ye ne ade wase adumenti amen menim se ye nyina ya ageso ese ampa bibia ebetumi so awie emodie ama ebi atumi akonkan me pa wachaw say last week nim and me kan say every Tuesday and every Wednesday bia ba yidi asiwo no mo a eno no ye de ba be ansa antichrist osum enchechire bia etia Yesu anase etia Nyankopon enhyeye no ana Nyankopon asem no na ye de say 2 days no e ba be ye ho adwuma enti eno a ye hyase wo yankasa ye diem ye de hyase wo obinim ensema wo kan ya etia ya so mizi ana Yesu eno ho nkomo ena enra ye hyase ediye nemumu no ene ye ko ewo eye ekremofo site edu ba bi so be common sense wo mo site any antichrist teaching bia ana teaching bia etia Yesu ana Nyankopon ana Bible bia no eye sa 2 days no Wednesday ana say eye Tuesdays sa 2 days ni mu bi ena ebeyi na ye de aye sa enchechire no na ene ye bedin komo e de afa sade ye nuanom enkremofo ana say Muslims omo point of view na de tie ne se aya na enkremofo no e kan Bible na de ale wo mu ne se wo mutimi gina Bible no so tina wo mu ntia ase no so na wo mutimi de kan nsem bi e de tumize ya no so ana se e de tia ye som no ade ntira ye no ya na dodo na no ye ntan kan ko wo mu diem de kura mi eye Quoran enkremofo ngoma ya wo mo nso agidie na sa Quoran we no enye ordinary Quoran keke ene enye kremoni bia keke ne de maame nipa wo de maame ye madanfo pa wodi akotene ewo Ghana Muslim mission mu in fact the year 2012 and 2011 de ba 2012 mu a mensa kan Quoran we mahemu bia na mensa kan de be se the year 2012 kra de ba na ye wo 2018 na guess how many years in it iti abomode bia ahwem ehu ensema ewo mu ehu eniema ewo bukuwe mu edi se okramoni bi sori na obeka ena Yesu kura wangu ena Yesu nye ono ne Nyankopon ba no na Nyankopon woni ba me pa achew enne no ensem ni mu melu pe ena mba befa aba Yesu awo ene ni wuo a Quoran enyintum Quoran enyintum se Yesu ewuye onyintum se Yesu eyi Onyankopon eba Quoran enyintum mesi wei de ode maame no eye sheik yeboa time ode man oye malam e ka malama e teacher e wo kremofo de mu no e teacher ba na adwe se malam ye de oye aduru but malam e teacher wode maame no nokure ni mahem bi pa na ye be shase adoso Quoran nim na yahu eniema ewo mu na so ye kremoni a wasa amwani aba ho so yi na abo ama no mu yi no na wa wodi ya show mezi ani die no so na Yesu die nso no wabo modern se obama wani abre ewo na chi awudie nim nya se wate ne nka keke every say ye won krofo pia omotetale Yesu eba asna keke na se bopot ho mu a bebreba ntiagu ero na Matthew 7 verse number 24 Yesu kan ye no o se de otemasem no odi so no ye ne to obanyansafo a oto naban ewo botan so ba de ote Yesu asem wa afanya adwuma no ye ne to obakwase a oto naban ewo anwem de oto naban wa anwem de oto no botan so no ni nyina danisi wa unse danisi wo efe ba de make it different ne say o se ensuo toye ene mframakase ri boye no de esi anwem no ehwe ase
eti wona wo masentim ye ewa awurade mu no wo mutie nkyerɛkyerɛ bi ya etia Yesu a bo se wo mu na wo ana eba wo mugidie eboto anu ti na always ɛwɔ se me ya setim ewa awurade mu se de be ya ebeboa ye sheikh yebo a baabi a obi a mechia wo oya madamfo saa so na Islamic Preachers Association opagiri ba akwefa no ono se madamfo sheikh oposu hene owoma 7 ono so is Islam for nkramofo Ghana hana mo no wo mo preachers on the da wo ma no menna ye personal one-on-one debate da Ghana Muslim Mission opanyini eye Dr. Amin Bonsu ono nso ye Islamic Education opanyina on the da wo ma no ono nso menna twe enkomoda ye bebode ewura eye Quoran nem ni aprofu nsem bi say one me Quoran me nyini se nyankopon no masem me nyini se nyankopon no masem na de ntia me nyini no ene se Bible no na ema me nyi Quoran enie na before ye beti nsem bi ase no e was say take no step by step Mr. Christopher bebrebe nim much about the Quran asofo pi nim much about the Quran anu tina me pese ye head ye sha ase enye se mi kura Quran na chese meji Quran di dabi but mi gina o mugidie so na mahu de o mu e twere sem ne ka na ye hunu sade ye besi no modi nkomo afa according to Quran o de mame mo ne ma bi bafua tofa na yente enema bi ase kakra se de be ya ebeboa me no mu yi no na amaye entiase bi according to Quran no mi twa omosom no gidie because anya obi ana onim kramosom no kwa kwan ye fa so ba nti mi twa omosom no gidie hu mfonyini kakra bi e de amaye nyina ye wi a ni abo awiro kakra bi na ensem a Quran ketia Bible no me pa cha Quran no one according to Quran no wo je Bible di na enso onyi ni ti na beka se problem everybody wo ha emura kola ni mu no ye be da quote contradictions a ewo Quran na mu akire ye be quote contradiction a ewo Quran ni mu a ono ene Bible no edi asie ni ahwe se ye mbisa se we betima ye Nyankopon anum asem ana okay ye mbra Quran particularly book and answer to say the year Christopher you use Bible no almost the no Quran na e kwaye fa so a baye e na mba be kire e na kwanya kremosom fa so a baye e na mba be kire no oko Saudi Arabia the year 570 and e wo Abranti bi e fa no Muhammad na ye wo no na gese wono Saudi Arabia na ja Arab hono ma e na wono wo hono ye wo no na wogiri koduru baabi no the year 595 and our warren and a wife the friend Khadija the first warren and a wife ya just say on no 81 amon na obenya 40 years that is the year 610 where the Muhammad Quran we the honorary mu nsem ya e tro ye no Muhammad the honorary mu nsem I tro ye Muhammad na the year 610 and Muhammad na chere enye se saa netie but saa na wono wo ka it may can because menyi ndi it may can according to the ono no e kai according to Muhammad the year 610 na o cave mu e wo Hira e wo Arabia man mu e na ono chere se obofo Gabriel free soro ba ne nchen e se wodi Nyankopon no masem ebre no for the first time e was a cave nim na Muhammad chere se one bofo de baaye no eye bofo Gabriel ye wia be cross examine Quran no and the Bible na ya haade kakra bi eti the year 610 and abofo no and the ensem no e ma no nti ewo mu ana no aba no de bi aba ewo ma no ayi ne ho adi no de bi asa aba saa
enti emsam abofo nde baaye no ne tro de nyina no chapters of the Quran no 114 chapters eguta 6666 words na according to Muhammad no abra 610 coming yede message ni baaye no preach de kire Arab fo no o ma anyena antom eti dum pempenso bi ma the year 622 o mu soriti ano ekoye wo ham asa wode nchachiri bi aba na yese ente ase no emanka o mu pekura akunu kwa na adare nti wodwane free Mecca ha no mo ekotena Medina kakra ekirei ena otimi nya followers kakra ho no mo ena onya ikitafo ena wasaba back to Mecca na wasaba back no ebeye anya ahuguru so ebeye wo na wodi defeati wo mo na onya akwan ede asom eye Islam no ede esi wo no mo ye ka se Islam eye submission chese wodo ho hye nyankopon ase etie di obeka na wodi aye adwuma ye ka se muslim ni obi a wobeje atum se yankop Allah ase do mfre nyankopon se wo ye Allah no wo ye ba akopɛ na ne prophet ne komisheni ne prophet eye Muhammad na nyankopon ba ako na abeso no wage ne prophet na eye Muhammad no edi muslim bia no na wade wodo ho ahye na ase na kese wage the Islamic teaching no edi atum enti sa netie enti book a Muhammad no yusu bosse bofo na de ma no nsem a bofo de ma no ye trete ho no mo no ene no ani Quran no se de maka guta 114 chapters se de yeso ye Bible ye wo chapters no no mo de no ti se de ka chapter ne verse no wo mo de no ye sura ene ayat ne mu se de be ya ye nye familia no ye betimi ehunu ate ase ye nti no menyusu sura ne ayat na menyusu chapter and verse because me kase sura ebia 2 ayat 3 one ho ya ebe you confused enti ye menyusu chapter and verse sura and ayat sana etie one according to Muhammad was it before Gabriel and the answer me ka twa emfonyini osom ne ho emfonyini e de akire ye nyina emfonyi na metwa edifa Islam ho no metwa edi akire nyina na yebeto aso maame ama emse waya ade pa na numbers no 0247 no 9478 7 eshe 9 no 94 0247 947812 maame ama nti numbers no correction no your contact no 0247 947812 0247 947812 and 0273568777 0273568777 enti yento ayenkomo no so enti sa ensem we na osebofo Gabriel na free soro ebeyi kire no ena eno no enuachi onua ne companion ba ko ayefe no say Abubakar Sadiq ono so kire according to say ono no enema hodo a na Muhammad no ho no mo na Muhammad no ho no mo keke kan ya na eni Quran mu no eno mo sa kire no to no mo a ye fe no hadith nti hadith no mu nsem no wo mu fa de ye aduma ne se de wo Quran no pepepe no apepepe okay ye nto aso em se metwa osom no ho emfonyin kakra I hope say metwa osom no ho emfonyin kakra e de akire me no mienu nti yenya ne sa na yema bibia entumi enwemu di e ho no emfamaye okay say one Muhammad se bofo Gabriel na de ensem no ebre no one memenyi ntum sa ba sa no wo kan se bofo Gabriel na de ensem no ebre Muhammad ya yenti asem bi e wo hanom e wo sura 4 verse 171 na edin kan na mamenka asem bi wo hanom Quoran ekuta mensa we mu no sa de wo si hwam mu se kura mensa benkum ba kura mensa nifa we kura we si kura mensa benkum ba hu se kura mensa nifa Quran ekuta men and the Bible ekuta men according to Quran no
Muhammad kyerɛ sɛ bɔfoɔ Gabriel na wɔde nsɛm ne brɛ no no Onyankopɔn no ka kyerɛ Muhammad ne sɛ ɛnneɛma na ɛwɔ Bible no mu no ɛwɔ so wɔgye tum epaatɔ ɔgye kyerɛ sɛm no mu nsɛm no atum sɛ ɛyɛ nokorɛ okay Surah 2 verse 136 mepaatɔ mebe kotu na makan mepɛ sɛ mema uhu sɛ kramoni bia wo ya wɔ sɛ na wogye tum sɛ Quoran no ɛgye Bible ya yɛyɛ kan tum sɛ ɛyɛ Nyankopɔn no mu asɛm ensɛm a ɛwɔ Torah no mu metra the 5 books of Moses ensɛm a ɛwɔ prophet book no mu ensɛm a Messiah no ɛbɛka ayɛ no nyina da no Quoran no kyerɛ sɛ ɛyɛ papa yanyuntum timi kotu ne ate ase okay Surah 2 verse 136 Surah 2 verse 136 we no ni bio ni ana ɛyɛ kakra but ne nyina yɛ sɛ upani ya omfa ne bɛtɛ sa Surah 2 verse 136 okay na yɛnti ensem biase ɛwɔ ha Surah 2 verse 136 what it say we believe in Allah and what has been revealed unto us and to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, and the descendants of Jacob, and in what was given to Moses and Jesus, and in what the other prophets received from their Lord. We make no distinction between any of them, and we are those who submit to Allah. Me pachaw wutie ni Surah 2 ayat 136. Osi oje ensem a ya twere ewo Nyankopɔn de ma Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, ene nasefo ene de ode ma Moses ene Yesu ne nyina da no according to Quoran no osi wogitum tie ne yo according to Muhammad no Quoran no say oje ensem a na kese de wo ye Bible yi mu no ogitum me da ase yenko Surah 4 ayat 136 na yenkonko bi hwe another fact e ho no mo me be se ohun se Quran we no e se ye Bible yi mu nsem no ye nokore tie ni ye pa o na one thing say Muhammad no by on say ye wo no the year 570 ti satam na ya na Yesu kura ba be wu kwada daada am ya kire Bible no kura wie because the last book of the Bible kura ye kire e wo AD 90 son mo dey ba to 96 son mo no and they the last book of the Bible in the 2nd century ni mu nyina no like say akire Bible no awie Matthias ye ni akire Bible no awie and Muhammad no so no o sebofo no de ensam ne ba ye the year 610 take say years intervals na cry almost 400 to 500 years intervals it ya akire awie and Muhammad e ba be kasa ye hwe Surah 4 ayat 136 na yenhwe ade se Quran no ege Bible no tum se eye true better yenhwe ade bi ewo ha Surah 4 ayat 136 o see believers me pa chaw se o kan Quran na Quran ka se believers no ba se o chese ke se wa oji Nyankopon di na sa oji Islam nkyerɛkyerɛ etum no o see believers believe in Allah and his messenger and in the book he has revealed to his messenger and in the book he revealed before like I say book no de amba Muhammad no omo nkramofo ye Islam fo no nyintum na omo nyi book o di nkan de ma ne nkrofo ansa na Muhammad ye no like I say Bible we hu asem e no woka and atem bia Quran be ka the people of the book no or refer to Bible and aye Nyankopɔn no mu asɛm a yɛ Bible yi okay yɛmra enti ɔse believers believe in Allah and his messenger and in the book he has revealed to his messenger and in the book he revealed before and whoever disbelieves in Allah, in his angel, in his book, in his messengers and in the last day has indeed strayed far away. Na kese wanye book ya Bible yi anyway na ani a na kese wankasa no oye oyaraba sa na opese wote okay yate ase obi a wo se de wo twere sem we mu no yanyi ntum no me pa chaw ma men san ko to another book
ewo Quoran nim na yenhwe ade because my head up ena me pese yete ne mba bia say Quoran no eje tresem no tum say emu nsem no eye nokore emu nsem no eye Bible ni mu nsem no eye papa Quoran no endorse Bible no say the righteous book enipa ekireye emu nsem ewo mu de ye Torah de ye Yesu ne na gospel ni nyina no eye ade a Bible no kire Quoran no agitum say eye nokore me pa kye hwe sura eye 29:27 na yenhwe ade Surah 29 verse number 27 or Surah 29 ayat 27 na yen compare de bi ewo ha nokore open ya obre Surah 29:27 Was it what? Do you go to men, engage in highway robbery, and commit evil deeds in your gathering? Then they had no answer to offer other than to say, bring a chastisement upon us if you are truthful. Epacha Yahya debu Surah 29 Surah 29 ayat Surah 29 no ne verse no na yenye clear ewo ha. Okay, yenye the ayat no verse 27. Okay, Surah 29:27. Was it and we bestowed may a mistake me can Surah 29 and I'm saying ayat 29 one, but a Surah 29 ayat 27. Was it and we bestowed upon him, that is offspring light, Isaac and Jacob, and bestowed of prophethood and the book on his descendants, and granted him his reward in this world. He will certainly be among the righteous in the hereafter. Nature say what say Jacob and Isaac any wo masefo no wo mo ye Nyankopon krofo a wo mo nsem a wo de ma wo mo nyina no ne nyina no ade a nokore ya ewo se enipa edi akiri na enipa agitumu yate ase ewo hanom na che say or refer to Bible because Abraham ne ba ne Isaac and Isaac eba and Jacob na sefo no Israel fo no enege say or refer to this Bible Matthias say oji emu nsem no edi Yemra Surah 10 verse number 94 and also and also Bible no say omo kenkan Quran no so omo kan Quran na Nyankopon ka kire according to Muhammad Surah 10 verse ye wie na Quran ne beka say Yesu Nyankopon ba Yesu wenwu a no mu say Quran no o problem sana mpesa mai nyina eti ase ti na mpesa me utie nsem a Quran no eka about the Bible no Surah 10 ayat 94 and Surah 10 verse 94 1 the then say Muhammad say bofo na oba na nchen no bofo Gabriel ye ba Luke chapter 1 verse 30 go yin so a the same bofo Gabriel na call Yesu emere nchen ekwohye ne nkom say ye ba wo Yesu the same bofo Gabriel aba Muhammad nchen a no be ka kire we say Yesu nye Nyankopon ba na mpache wo na Quran eka se Bible ne nokora na kire se by all means the word kire we ne die no na be ye ntoro. Okay, Surah 10 verse 94 yenhwe ade because Quran Bible no nka hwe emfa Quran na ho Bible ne nka book bi a we kire wose agitumu me pache by Quran de wa confirm Bible ne se mu nsem no ye nokora. Surah 10 verse 94. What's it now? If you are in doubt concerning what we have revealed to you, then ask those who have been reading the book before you. It is the truth that has come to you from your Lord. So never become one of those who doubt. Or say onti in some no ayede aman no na se a o ma bebu sa yen ayeye kenkan Bible no no yin tum say eye nokore e kire say we are confused ha according to Muhammad
the bɔfoɔ no ka kyerɛ no sɛ woyɛ confused wɔ ha deɛ wei bɛka no ɛna ba mu ɔhu sɛ nokura wɔ mu enti wei no yɛbɛhu nokura wɔ wei mu a agye sɛ yɛde wei ɛna kyerɛ wei no korɛ mepato sura 10 ayat 94 ɛna kae meda ase okay mate ase the same Quoran no a ɔse deɛ Bible ne bɛka no ɛno na yɛ nokorɛ makoto sura 2 verse 136 sura 4 verse 136 akoto sɛ Quoran na say wɔgye Yesu ne asomafoɔ ɛne ayi Moses mo ne Abraham mo ne Jacob mo nsɛm no nyinaa edi ɛkyerɛ sɛ Bible no ɔgye tum sɛ ɛyɛ Nyankopɔn no asɛm a ɛyɛ papa beda ase sɛ Quoran agye Bible no atum sɛ ɛyɛ papa well na Muhammad nso de year AD 610 de obeyi asam no kyerɛ no na media menim sɛ ɛnyɛ bɔfoɔ Gabriel but ɔsɛ ɛyɛ bɔfoɔ Gabriel na wɔsɛ ɔbaa ne nkyɛn no yɛnti asɛm a afei de bɔfoɔ Gabriel ɛba bɛka kyerɛ ɛyɛ Muhammad sura 4 ayat 171 yɛn kɔkenkan sura 4 ayat 171 me da bia mpɛsɛ metumra me kyerɛ sie me ma yɛ allegation enti ankramosom ɛwɔ abra minim de wɔ mu me si sheik bi meti me na na ɔdwen sɛ minim Quran nim tu ɔbɛfa ne fala bɛ 3 hours ɛwɔ no ne fie o ɛnya asɛm ketewa koraa Quran versus Bible na nyɛ easy afɛ kyerɛ wɔ so bɛfrɛ debate wɔ cycle sɛ ɛnɛ na wɔbɛfrɛ de amanim ɛnɛ na wɔbɛfrɛ de na mesɛ mayɛ ready sɛ ɛnɛ na wɔbɛfrɛ de amanim sura 4 verse 171 epawacho ya in type quotation was screen and correct one a type no verse 171 okay Quoran na die mpawacho munya abotre mamna ni bie ne nte se Bible no nti ana monya ho abotre okay Surah 4 verse 171 was the people of the book do not exceed the limit in your religion and do not attribute to Allah anything except the truth. The Messiah Jesus, son of Mary, was only a messenger of Allah and his command, and he conveyed unto Mary and a spirit from him, which led to Mary's conception. So believe in Allah and his messengers and do not say Trinity. Give up this assertion, it will be better for you. Allah is indeed just one God. Far be it from his glory that he should have a son. To him belongs all that is in heaven and in the earth. Allah is sufficient for a guardian. Surah 4 verse 171. Or say, I mean, I repeat it. Nese bombo nasiri hanmi pa. Or say, people of the book. Say Quran katanoka say people of the book or niggas of person chere ye ada say a Christopher na Jew for ye na eje Bible die no and or refer to ye. People of the book, do not exceed the limit in your religion. Chere say mama ye nya de na muro de da ho no mo no so. Okay. And do not attribute to Allah anything except the truth. Yetama me fa bi wofo bia enka Nyankopon de che agi nokore no nko a. Okay. Ose the Messiah Jesus Quran de ogitum say Yesu eye Messiah. Okay. Yento as the Messiah Jesus son of Mary was only messenger of Allah and his command, and that he conveyed unto Mary and a spirit from him, which led to Mary's conception. So believe in Allah and in his messengers, and do not say Allah is Trinity. Number one, na Satan puan ono kasano. One ka say Bible na Satan the word Bible, the word Trinity na Bible. But enam say na who believe abenti no. Muhammad no ese bofo no say Trinity. Me was Bible the word Trinity no nya the word Trinity Bible. Okay, yento aso. Give up this assertion. It will be better for you. Allah is indeed just one God. Far be it from his glory that he should have a son.
To him belong all things that is in heaven and in the earth. Allah is sufficient for a guardian. Like I said, the walk ko wiya ne say Nyankopon no de enya de owo eba. Me pa chaw Surah 4 ayat 171 and Surah 4 verse 171 and I can say you. Like I said, mitini ya Quran verse enyin to me say de ye ka say Yesu ni Nyankopon eba koro. Matthew chapter 3 verse number 13. Abra ya bo Yesu asu a eni bi free soro ba ye say we ni me doba a wo so mani muntie no enye no kore. Abra eye Yesu boy ja no mpaye there wo Matthew chapter 11 verse 25 say eja osuna asiura ni nyina no Quran no enyi ntum osi Nyankopon eniba but aha na yenhwe entrobia omwa akreti ama wo mu aho midika kan say hwan and according to Muhammad was say bofo be na de message ni free soro ede ensam na eye Quran mu ensam no ebre no bofo Gabriel sa na Muhammad kan e wo cave wo hira mu ye the years AD 610 medase bofo Gabriel na wa be ka say Nyankopon nya de a wo ba bia na Yesu nya Nyankopon ba okay yenko the same bofo Gabriel ko na ko Mary nten yenko kenkan na yehu Quran no na dapa wo bo no kroye ba akopɛ de nti so hu se kremoni eyusu Bible edika Quran ho a because of the Quran no aka ebi wo Surah 10 verse 94 said ya quote ebi Surah 4 verse 136 Surah 2 verse 136 these quotations went in ma nkremofo the Bible no attach because Quran no kere say Bible no no kora ogitumu but enye no kore Muhammad were both religious and political until we use the political means at the winning territory at the pem konanim nti se opewo aconvince wa wo de obeka obenyan eduaka na ho anya sa ona obeko me pa chaw sa the word Islam a chere submission no enya submission say wa na wo de ho wo de yegusu aye ba no obade na next week ebeti ase de ntia the word jihad adentina jihad e chere say yebedi mu nkomo ye we ni yema contradiction kura so ye be da pebere ahe contradictions a ye mu se Quran e won the biggest problem etime Nyankopon asam da master di Quran ahwem a compare ne ma wono ane ho ene Bible no akensam a Quran no eka obi a wo si asem a Yesu beka bia ye no kore ogi de Yesu beka bia di Quran na eka wogi de Moses beka bia di Quran na eka Yesu say Onyankopon ba eno no according to Muhammad bofo no ba ne nchen be yin nsem ne chen no bofo Gabriel yen kan Luke chapter 1 verse 30 the same bofo Gabriel no ene ba Mary nchen ti bofo na oba Muhammad nchen no wono ane ko Mary nchen dia yen hwa de sade obi acha be se o mo se Yesu Nyankopon ebane Nyankopon ebane Yesu dia ene na yere ne hwan na wale ka kire wo se Nyankopon wo de sendi pada sani wale ka kire se Nyankopon woni tumi Nyankopon bo wiase den de boye obo wiase out of nothing o ka se mra na aba nti se wote se wo ba wa bra oni yira ne nwanwa ene sei me pa cho Nyankopon Quran anyway any Bible nyagitum say Nyankopon ebo Adam the pacho and obo if no yemuza say answer nipa ba wiase no ayo oba ne be ma na nipa ba wiase Adam ni if e ba wiase no the pacho oba ne be ne bombae Nyankopon the creative wo mo and say ka say Nyankopon e wo ba the pacho na obi say ne wife e wo hefa Nyankopon eyense nche Nyankopon nti e na wo ba wo abra wo ne yere because wonyi nipa ba wo nipa de wontimi nya ba wo abra wo ne yere because Nyankopon o tu mesin bibia ayetietia Nyankopon ehwe ha o sa ha wiase ba bia mi nipa de me mani ha no ma mi ntimi ha wiase ba bia nti we kire se Nyankopon wo tu mi eche nipa yen kwaso this above for Gabriel say Surah 4 verse 171 Nyankopon eniba according to Quran yemna metie Bible na Quran yitum e wo Surah 2 verse 136 yen hwa de Luke chapter
1 verse 30 ehɔ na bɔfo Gabriel original bɔfo Gabriel bɔfo na Muhammad so kɔ hɔ no no entimi nya bɔfo Gabriel da na de wo mu ne wo de wi a mabie ni kakra wo bɛka 2 Corinthians chapter 11 verse number 13 na or say Satan etimi na wo sɛ han bɔfo ti sɛ na kidifo ɛyɛ ɔmo ho sɛ wo mo yɛ tene asomafo ɛnyɛ nwanwa eti bu nsa betimi na wo sɛ han bɔfo ini sɛ bɔfo bi ba Muhammad nkyɛn na wo sɛ ɛyɛ bɔfo Gabriel based on the Bible na kaninti entimi nya bɔfo Gabriel da Luke 1 verse 30 yentie the original bɔfo Gabriel ba Mary nkyɛn no deɛ wɔkae ye wiane aba ye cover na wo ni wiane a kyerɛ wo sɛ according to Bible na Quran say monkramofo nyina monyi ntum no according to Bible no osi Nyankopɔn ɛwɔ ba okay Luke 1 verse 30 wɔsi okay yɛmfa mfiri verse 20 say Luke 1:26 na bosumeto so ensia no mu no Onyankopɔn soma bɔfo Gabriel ɛkɔ Galilee kuro bi a wɔfrɛ no Nazareth mu ababa bi a wɔde no ama ɔbarima bi a wɔfrɛ no Joseph a ofiri David abusua mu awade enkyɛn na ababa no edin ɛde Maria na ɔbɔfo no ɛba ne nkyɛn ɛbɛka sɛ ma wɔne nye wo a wadom wo Awurade ɛka ho na akoma atui ɛwɔ asɛm no ho na ɔdwene ho sɛ nkyia bɛni na ɔbɔfo no ɛsɛ no sɛ verse 30 na ɔbɔfo no sɛ ne sɛ that is bɔfo Gabriel ɔbɔfo no ɛsɛ no sɛ ensuro Maria na wanya Onyankopɔn ho adom na hwɛ wubɛyi nsɛn na wawo ɔbabarima na wato ndin Yesu na ɔbɛyɛ kɛseɛ na wafan deɛ ɔwɔ ɔsoro no ɛba mepa kyɛw original bɔfo Gabriel ɛwɔ Luke 1 verse number 31 no wɔsɛ na hwɛ wubɛyi nsɛn na wawo ɔbabarima na wato ndin Yesu verse 32 Luke 1:32 na ɔbɛyɛ kɛseɛ na wafran no deɛ ɔwɔ ɔsoro no ɛba mepa kyɛw bɔfo Gabriel no Muhammad na ɛsɛ sɛ ɔba ne nkyɛn ɛwɔ AD 610 no bɔfo Gabriel say original bɔfo Gabriel no wɔ say Mary deɛ wobɛwo no no yɛbɛfrɛ no sɛ Onyankopɔn deɛ ba deɛ ɛba ɛndi sɛ bɛfrɛ no Onyankopɔn ba deɛ a na sɛ ɛyɛ the same angel ɛna ɛkɔ Mary nkyɛn a ɔkɔka kyerɛ Mary sɛ ɔbɛwo na the same angel kono wo ka che Mary so be wo ye be fa no Nyankopɔn ba na wono asa ba Muhammad nkyɛn AD 610 na e wo Surah chapter 4 verse 171 ne ya kyerɛ wo Quoran ne mu sɛ Nyankopɔn ntumi nya ba ti so bi ka sɛ o Nyankopɔn ba na o cross na limiter e pa kyɛw sansem bi ne we betuma fi one person anum a o ye obofo me pa kyɛw ye nyina ye mu ho atenfa sansem mienu we ebetimi aye no koro afri one person enum se we obewo ba ye be fra no Onyankopɔn ba na Nyankopɔn koro no anu a Surah 2 verse 136 Surah 4 verse 136 a o ka kyerɛ Muhammad say the actual Bible nim de Yesu kan nyina monyi ntum no na Yesu abeka ewo the four gospels Matthew Mark Luke and John say we Nyankopɔn ba na wo ba asase so na obewu asa akọ soro wo se oyi Nyankopɔn ba the question is say Quran any Bible ni betima ye no kore at the same time na jabi drive na be no kore eye Bible adintra Quran no kore age Bible ni timte Bible ni ye no kore na hear from Quran me pa chaw say Yesu eye ordinary person a yanhwe bia bia enkomhye no ebaare abra ye wo ye ba wo Yesu Surah 19 yanko kenkan wa daje papa said the baye benya ho ntiase Surah 19 ayat 19 e pa chaw se wutie ensem aye beka according to Quran no ye ka fa Yesu ho a e kire se Quran mu mpo no Yesu nya ordinary person to say den kramofo binum bu Yesu say we ordinary human being say Jeremiah ne Isaiah mu ne Hezekiah mu a e ba ko ye no we just a prophet me pa to sanete ye ntie Surah 19 verse 19 Bible I Quran enkasa he said I am just a messenger bearer of your Lord that is before Gabriel and I catch Mary I have come to grant you a most pure boy. Tirio. Quran Surah 19 verse 19 kafa Yesu ho say
Oye the most pure boy. Nti better na mo betima bu Yesu say oye ordinary person. Simple the Bible kura to nche na Yesu mu Quoran numpa. Yesu a different exclusive person altogether. Adentra nipa be na aba wiase a enye be ma na oba ene wo no. Apart from Adam and Hawa, the apple create you direct. But yes, married ye, would not with your virgin, and not on you say ye. Nti a bad day, and I'm back say, unto me and upon eba. It is Surah 19, verse 19 was I'm just a messenger bearer of your Lord. I have come to grant you a most pure boy. Verse 20, Mary said, how can a boy be born to me when no man has even touched me, nor have I ever been unchaste? The angel said, thus said it be. Your Lord says, it is easy for me, and we shall do so in order to make him a sign for mankind and a mercy from us. This has been decreed. In the Quran, chapter 1, yes, a sign to mankind. Me pacho, yen find the meaning of mankind. Why a sign at the man nipa. The John 3 verse 16 kasa se de Nyankopon do wiase ni. So de ne bawo no kono mai na obi obagina di no wangra no nya dankwa. Na Quran na kase Surah 19 verse 21 say why a sign to mankind. Nya one person, nya one generation. Mankind a human race. E ho asem na woka. Human race ho asem e na woka. There's a difference between and throw any mistakes. But where there, you better ask ya, yen clear e ha no mo. Me pa cho, say ya be hunu say ahampo. Yes, Yesu a pure boy or exclusive. Or a different person altogether. Quran jitum ya wo no. Nsanchane abia wo ye abra na onyine no ebi ni say wotumire ne nsanyo ne aboa ehomegu ni mu na afi wotukoye na kese wo power say oba ade wotumi enti ofre Yesu ordinary person who problem. 81 Surah 19 verse 19 to 21 chapter 1 Yesu eye sign to mankind woye pure boy ye wo no de wo no so no na oye virgin a ebinsi that woye exclusive. Nti denti na ma kremoni bibeka say Yesu ye ordinary prophet. Onye ordinary prophet. Nti ne dan wo no as ordinary ka Joseph ne mere beda ne ya wo no as ordinary prophet. The say Bible kura to nchenya the humanity and I say the nature of Jesus Christ, I say Jesus Christ, a different issue altogether. Actually, I say we exclusive, we a different person. Or that's wrong. Though you don't want to be one of your share home comedy, but on one, Bema Alpha and Anka Oba, and your one. One one year so your sign at the mankind. Empo Muhammad in Poyanka saw your sign the mankind. One year so we get the most pure boy. Pure, what is the meaning of pure? It is a February chapter 2 verse 21 ebeka say yewu Yesu no Yesu ebe obra no efi bia no anya boneda Hebrew 4 verse 15 say yehu na da asem bia e wonani mu a on say Abraham Muhammad no tre ne Quoran no oye ne Quoran ho ade no Satan no na Bible we no e wadada ntakwa say Muhammad no Bible no wate mu nsem ne da Bible no atimu nsem nada enti se obe kase ya be yi because o kase bofo be yi mere ho asem no kire wo no e ade a asi dada nti so obe kase bofo Gabriel be yi kire wo se ye be wo yi nzenze ya asi dada e o Bible no dada e wo Satan na Muhammad se bofo no yi atenya na Bible no mu nsem nyina ho dada nti it could be cut and paste but or person what the ideas be shame to suit ne religion no. Ntu be kan Surah 3 verse 19 and Surah 5 verse 3 was say religion na Nyankopon so de ma Muhammad no ye betun din say Islam. It is a peace and submission to the will of Allah. And I say Nyankopon na edin Allah no kra no ye be heda ba be ye ho adwuma pa Allah no ntimi the same God of Israel from Yahweh
ɛno so bɛda yɛ ho adwuma dana me teaching bia na pɛsɛ taking step by step na yɛte ase nti ɛnɛ no me heda bɛfa about Yesu awo no sɛ wo de Bible no compare Quoran no na Quoran no end also Bible no sɛ yenye Bible no ntum dia na wo sɛ de Bible ne ka no ɛne agidie de Bible ne bɛka na agidie enti Quoran sura 1094 no sɛ Bible no ka Quoran no kasa na ebenya mu ntia sɛ yɛ no kora adi sɛ Bible no mu na esisu dua ti sɛ Bible no sisu dua sɛ Yesu yɛ Nyankopɔn ba Bible no sisu dua sɛ Yesu yɛ Messiah ɛnde wo Quoran nim yewia next time yɛbɛba na Yesu ni wuo ho Quoran nyi ntum so wi what you say by be proof from the Quran point of view say Yesu wi e wo Quoran nim ansa kwa na Bible nim me quote from Quoran nim say Yesu wi according to Quoran nim ye wo no owi osore e wo Quoran yim ansa na later ye quote because Bible dey say e wo ne da say because we can 1 Corinthians chapter 15 verse 3 going na Paul say na sempa wo de say yensa ne say yemboni nti Yesu de bai ewui Matthew 26 verse 26 was we ne apanforo e wo miambo jemu a nipa be bliboni nti ye behwie agu amabone fafre enti ba Matthew Mark Luke and John e kire say ampa Yesu wi e soreye oba Matthew 27 hona chapter na hona Yesu wu ewo oba Mark chapter 14 15 na hona Yesu wu e de bai ewo oba John 19 and 20 John 19 na hona Yesu wu e de bade ewo oba Luke chapter 23 hona Yesu wu e de bade ewo enti according to Bible Yesu ewuye but fashion otiri mu say Quran say yanyi ogide Bible na kan de bade etum ti say ogide Yesu akatum na Yesu ka no asema Yesu beka bia ogitum se Quran say de Yesu beka no no kora de a ene yenti asema Yesu kan yenti asema Yesu kan e Matthew 12 verse 38 na yemfa adi san na wiye ye next phase a ebesua ho ade ne say ye say nne no ye ba ne say one ye be confirm say according to Quran and Bible no Quran no e enada bi e daada Quran de nada bi e na daada Bible no gitum straight say Yesu Nyankopon ba yakotu Quran na say Yesu Nyankopon ba Quran na so asaka say the Bible ne beka no ende ye no kore ende be chese say ne ke say Bible no ka na Quran na anka Quran ne ka na Bible na anka entum ye the truth ayetietia na ayi Kasim Ali na mon kramofo muni mu buku wela nka obeka say Yesu angu ya angu Yesu most of imam for me say misia sheik ofoso hene one on one e wo mu a place onya ordinary person e wo bosel e wo kramosum wo Islamic Preachers Association on the yo mu leader okotu no makotu okotu Bible mi kotu Bible okotu Quran mi kotu Quran ye ni Bible well na ekremofo munim Quran na kata de kasafa de ensema Quran kasafa Yesu ho no eno how many time na mutitie no yes de munim ane say enka kremoni bi etimika say sabi Yesu ye mpanaba me paacho sa kasa na ya na wo mu eka no ye musian question say sana Quran ka se munim Quran ni mpa what do you say se Quran na ye papa mpa enye de Quran mpo eche mpo na mo kere because Surah 19 verse 19-21 say Yesu the most pure boy we sign to mankind one ye wo no without se bema ene oba ebeda ana malam fo no kan no shake fo no ada mu ntampe no kenkan Inti say mujitum say Surah 10:94, Surah 2 verse 136, to Surah 4 verse 136 no, sa quotations we no, any Surah 29:27 no, ejitum pefe say
agitum pefe say the Bible Yesu no ensem o kan no eye no kora e pa chaw me se Yesu kan asem we no to monyintum say no kora Matthew 12:38 ena trefo ne frasifo no bi ebu ano say checherefo ye be say ehunu senchene bi ewo ho na obu ase no say enema abonefo ene awasefo hwe senchene na wo ma won senchene bi age odifo yu na senchene no na se de odifo yu na di bonsuyem nansa awiane anajo no saa nso ena onipa ba no ebedi asasa komam nansa awiane anajo on se de tie no ti asema Yesu no ekan o saa na obedi asasa komam nansa awiane de ba de anajo na ga se obewu ama yesie no yemfa ehonom ento nom na yehwe ade bi ehanom Matthew chapter 16 we say Yesu kasa Quoran say Yesu kasa eni ti de Yesu beka bi akramoni upompo ewo sa wogidie wopo umpo ewo sa wogidie upompo ewo sa wogidie sa na Quoran naka eni se wa anyi eni di anaga se wo kwa wonyi Quoran ni ndi ti wa wonyi John 8:24 Yesu se mo anyi se mene mizi ano a ubewu ewo wo bone mu adentina Quoran egitum say Yesu eye Messiah. Now what is the purpose of the Messiah? How did the matter watching? E pa chaw yem mamen quotations se kura a proof say Yesu no only Messiah according to Quoran na yenti ase say the be ya onye wadwen say ebia ye keka nsem bi keke hwe Surah 3:45 was see when the angel said, "Oh Mary, indeed Allah gives you good thing of a word from him, whose name will be the Messiah, Jesus, son of Mary." Surah 3:45. Or see a phrase to say, "Why the word?" Let me repeat it. Surah 3:45. Or say, when the angel said, "Oh Mary, indeed Allah gives you good tidings of a word from him, whose name will be the Messiah, Jesus, the son of Mary, distinguished in this world and the hereafter, and among those brought near." What I say was so bad that's wrong. One was see a word that or the man of Quran, a word that a free yanko ponomo, the befano Messiah. Enti me pacho Quran gitum say yes no or no Messiah no, and I ask one any Messiah no. Yamra Surah 4:175. Though a honoman so what body yesu didn't say or only Messiah no. Surah 4:171 cry can say was see yes no ntiminye e nyankopon ni banumpo obo yesu di honom say woye Messiah no. Ye ba Surah 4:172 so a was say never will be the Messiah. How I guess Quran gitum say yes no de bade or no Messiah no. Surah 3:45 ya ye quote is say Quran chapter 1 yes the word. This over John 1:1 no simpiti ase na asem no ho na asem no Nyankopon na ho na asem no ye Nyankopon a me pato Yesu ye asem na so nya asem no wo kan Edisem chapter number 19 verse number 11 to 13 verse 13 no wo se Yesu no ohu no wo se ni din e de Nyankopon anum asem enti ampa Surah 3:45 I confirm say Yesu e the word enti mpo say ye wonye Bible mpo ni mpa your Quran no de e ka fa Yesu ho mpo you have to know say the truth. Ti so bana beje kabuzusem etia Yesu ana Nyankopon eba no ya Muhammad momu ena wonu mu get things wrong because Surah 4:171 no korede ya na the same Muhammad say bofo Gabriel ka che ne de ya bofo Gabriel ko no ko Mary nchen Luke 1:30 to 32 no on to me man be the same Gabriel na ko Muhammad nchen da. Then the question is say why ena ko Muhammad nchen o ka kire no e wo Surah 4:171 say Yesu Nyankopon eniba Muhammad say Gabriel kan ye sa when no say o Gabriel in the first place because Quran no e confirm Bible ti the Quran say the wo Luke chapter no aye no correct nti the ono ba beka no enye different from the Bible nim. The question is say the Muhammad kan ye e wo Surah 4:171 no any they will Luke chapter 1:30 up to 32 no yesim bacho eye pepepe dabi hwan na e ka no kore Bible Luke de na e no kore se Luke de no kore de a na Quran de na ntimi nya no kore because Quran no kire se de Bible ne kan Luke kan e true o believe in the gospel and also o believe in the gospel
or believe in the gospel. Eti yɛhwɛ ade bi ɛwɔ ha no mo. Obekan ɛyɛ yɛdi nka akora kan no. Obekan Surah 3 verse 84. Was we believe in Quoran ya na ne bie no nte se Bible nti ya munya me ho abotra akra ɛno ne bie na yɛ style bi. You Kasim Eli yɛda ɛda afro yɛbɛsɛ ahia next week yɛbɛto aso ɛna yɛtaka Yesu awɔ sɛ Yesu Nyankopɔn ba a Quoran anyi ntum no. Next week ade ba ko a ɛwɔ mu a ɔmo nsa anyi ntum no sɛ Yesu no wangu na Yesu wangu anka mente ha yɛ dai Yesu wangu a kamenkwa gye ɔhefa amen ko to quotation kura fa Yesu wo ho ya sɛ odim sɛ Yesu angu hwɛ me pa chaw amen ko to Bible no Yesu ama mewu na nka mete anu mo yɛ dai o say 1 Corinthians 15 verse number 12 na so wɔka no Kristo ho sɛ wɔanya no afiri awufo mu a adenti na mu binom ɛka sɛ awufo sɔre eni hɔ na sɛ awufo sɔre eni hɔ de a na wɔanya ne Kristo nso na sɛ wɔanya ne Kristo enso a na yɛna sanka no ɛyɛ ɔkwa na mugidie nso ɛyɛ hunu na obehu yɛn sɛ Onyankopɔn ɛho adanse krumu fofiri sɛ yɛde Onyankopɔn adanse sɛ wɔnyane Kristo verse 16 na sɛ awufo enyane de a na wɔanyane Kristo na sɛ wɔanyane Kristo a na mugidie ɛyɛ hunu na namoda so ɛwɔ mobɔne mu ɛno de enso na wɔn a wɔada Kristo mu no ayera ti so take Yesu wu a mepacho na gese wo create more problem nti mepacho ma yenwie Yesu awo no yede Yesu awo se wo Nyankopɔn eba the Son of God Yohane kura bo su pepepe no Yohane bo su no mepacho yenti de John na odi adanse no ekaye ti se Quran Surah 4 verse 171 ka se Yesu Nyankopɔn ba mepacho na gese ɛhɔ no mo no there's a problem there Quran ntimi nya no kreda because before back Luke 1 verse 32 say at the kronkron na Mary be wono no the before say Onyankopɔn eba now na wo say be almost 500 years achi before Gabriel ko na be asama kyerɛ ɛwɔ Muhammad na wasa be kan kyerɛ wɔ Surah 4 verse 171 say Mary ba ne yɛmfa no Nyankopɔn ba na waka sɛ fu Nyankopɔn ba kora watra wo hye me pa atwa before Gabriel obeka we answer eye David me pacho me pese ye nyina no ye hwe ensem no mu yi na ema ye nyina ntiase straight no kore eye no kore entro eye entro no kwaye ba akopɛ me pacho me se bofo Gabriel no ese Yesu Nyankopɔn ba de a na hwa ne ba bofo be ne ba Muhammad nkyɛn ewo AD 610 2 Corinthians 11 verse number 13 Paul say Satan etumi ya na ho sɛ ɛhan bɔfo nti yɛ careful ɛnya angel bi a wɔhyene bia na ɔyɛ bɔfo a ofiri soro mepa akyɛw abra Muhammad ɛse yɛde Quran mu nsɛm a ɛyɛ 114 chapters ni nyina ma ano no ɛne ho hadith ni ma ano no Satan ne akyerɛ Bible na wie Deuteronomy chapter 4 verse 2 wɔse ma me ɛmfa bi nka Nyankopɔn asɛm no ho na yɛnyi bi so yɛ de bɛyi ɛmfiri mu Proverbs 30 verse 6 was it emfa bi nka ne nsɛm ho na wanka wanim na wanhu sɛ woyɛ ɔtorofo ntakyerɛ sɛ wode bi ka ne nsɛm ho a woyɛ ɔtorofo Galatians 1 verse 8 was it sɛ obi de nsɛm bi ka ho mpo na ɔyɛ bɔfo mpo a ɔwɔ problem ni sɛ bɔfo bɛn na de nsɛm no ɛma Muhammad ayɛ ne Bible ADSC meanwhile nso so bɔfo na sa ka kyerɛ Muhammad sɛ deɛ ɔ Bible ni mu na no Muhammad ne kyidifo nyina ɛmfa nyɛ adwuma so which is which So which is which? No kore eye ba akopɛ. Untimi nya no kore ene ntro emienu mum mani nya no kore da. Ba ko ye no kore, ba ko ye ntro. Ntie nkonko bisa John say, ono kore ono ye eyewitness. Eyewitness. John chapter 1 verse 30 going. Yen eyewitness account. Because ba Yesu nsem mu kra mpo no a Muhammad onye eyewitness. Ewo debi onye dance ni agala kasa na hunu ye ya oba say akwe ba that the story of say ya wu Yesu ni we nyina no e horada the why should you get it wrong na get say on agenda obeko ofrim Medina after AD 622 ya Mecca fo no anyina ntomu a omu pamo no anka
omo ne ko ye omo defeat odwane call Medina no after say osato na Medina no wotimi de na religion no esi wo no mo a on na ekire say bofo ne kan osura 3 verse 19 eni sura 5 verse 3 say religion na memede ma wo Muhammad no be for no say eye Islam na get say is how the Islamic religion the man to only kwesi one ma all say back to Mecca no the question is say se no kura ma say fam obi na wo de be man about to enter wa ho ti se nipa na be jatu na wonyi ntum no e kwan mo fa aso mo ne kremosum esiye e wo Mecca enya akwan akwa ajiru mo bosom no e true war and so the multimate defeat won it is not a political achievement. It's not about nyamesom religion a political but or by true religion. So the baya and a political idea and bit imagine because of a true war and okoi. Okay. John chapter 1 verse 31. John said namidie anka menino na se obeyi no akere Israel nti na me ba se me ba mebo osu ewo nsuo mu na Yohane edi adanse se menu honhom no se ofiri osoro esane se ebuburu na obetena ne so na me de anka menino na de osoma me se mmebo esu ewo nsuo mu no ono ose me se de obehunu se hon kronkron no esane abeta ne so no ono ne de obo esu ono de obo esu hon kronkron emu na mahunu na madi adanse se we ni onyankopon ba no John kra obo the same Yesu we so no o se o che se ne firi soro bai ampa ebuburu besi Yesu so e o Matthew 3 verse number Matthew chapter 3 verse number 13 udi fi 11 hono kra ba no a e be 13 no a enti wo se wo hunu wo de adanse se Yesu ni nyankopon e ba no ti se Quran se the Bible be kan yetu dia ade na o se Quran ka se nyankopon eniba na o ka se nyankopon kra ba ni Yesu mpa wa bomuso which is which wa bra enene free soro kra ba say we ne medoba or so many muntie no after the baptism of Yesu we kremuni aye careful na menye careful sachara na Yesu is too enye too late so long as I won kwa no you bet ma repent at any time. Me pacho eneno we no me ka e de akire nyina mako enen be betako only one me betako only one topic about Yesu awo next week we kwada the same year you know we see Wednesdays and Tuesdays next week Tuesday say you be call about antichrist for no other common sense or other way Wednesday ebe bio no ye be sa to aso ye be call about Yesu we be proof say Yesu owi ne moja eje nkwa Quoran no enyi ntum sa ni asa proof Quran ne say wa anye Yesu wo na ntumu a oye wrong ni asa che de ntia Quran na akura mu no Muhammad na asa contradict na nka say ese e wo say Yesu no kra na owie te be quote from her na quote from her intino Muhammad na kan plan Quran mu say edifo ni nyina wi no ono Muhammad na the last prophet na Muhammad so ji Yesu di say Yesu a prophet ti da uka say Yesu amu a na za ka say edifo ni nyina wi ya me pa cho da ka say hono unim dia okeka enti yemfi ono mo na yemhwe ade enti ene no yemfa hanom de no ensi ewo ha se de be ya ebebo ameno mi no ebeto aso next week ene ye ba about Yesu awo se oyi nyankopon ba oba John chapter 10 verse 35 Yesu kan say nyankopon asem ba bi no mu nchen ne ye kan say wo mo ye nyame na ye ntumi ense ya twere no a ade nti na mobuofu de nyankopon ayi na so no mu say o ka busam esan say me kan say onyankopon ba ne me enti ti Yesu da bia okasa nyankopon egeneja eye true ti o enyen kasa Yesu no eye eja no da bi Jesus several times ade bia obeye bia no o de ni die ema nyankopon no oye eja no nenso oye onyankopon ba a Quran na nyintum Yesu eba bebo every jibedi ase no Matthew 4 verse 1 going Luke 4 verse 1 going where fasting 40 days and 40 nights you must question say Yesu ye fasting na oye osre adesede afri hwan ho a osre afri na ja no enchen adentra Yesu no kasa wa mu nyankopon ya wonanim ti ada
Debi. To be kind John 7 verse 15 going na. Yes, a preacher and preaching aye o mu nwano. Won bu say e ba ne sekwa na won ko school da na woni mi. Wo se men church nyame dia na ye de osoma amen no na ne dia. E yampa obi kan say Yesu nye somafo. O ye messenger, o nya pon somafo. Be o ye nyankopon ba. Ja was soma for purpose. Luke 4:43 say obeka hin wasempa. Wait na wo bodi esoma no. Enti obodi soma no ho ana yesoma no say omra me yesa na onwie nsan kosoro no Yesu na obeka John 12 verse 49 no a wo se nyankopon no osoma no won na obekye ne de wonka ene se de wonkasa enti sa wonye kyerasam ne ni ya pacho Quran de 1 ade ba akokora wo se hye ne so Quran ho ne se oba kyerasam mu a Deuteronomy chapter 19 verse 15 cry going say you need one person witness enye aduma asem ka oba Bible mu a yemfa one person witness adanse enye aduma mama for example na mfoma no nsi ye mu ohun se Quran no eye entro no memfa Bible na menkan yemfa one person adanse enye aduma a whole Quran chapters na ye mako 114 chapters ni nyina only one person kasa sa na nyankopon de wosum kakraka we nipa over 1.2 billion across the world na what the emu message de ode nam ne so ba no na onam ne so kasa no only one person per ti say me soli ya me se me one person no nyankopon aka kire me say fi na ekro no obi am naked no fanso nyankopon obi anyi sei na menko a na mahunu ipato baago for dance ebetuma na kore according to Bible Quran say any Bible ni ntie Bible Surah 10:94 Surah 4:136 Surah 2 verse 136 wose yanyi de Bible ni mu ni wa wo ye kremoni bia tie na ye be ko to Bible na waji atum say one person enum asem we nyina one person enum asem ti apart from Quran ye ni obufufra nyankopon sa ekasa kire no e de kan we ho but oba Bible mu a the whole Bible nya one person dia o Jeremiah ka bi Isaiah ka bi Hezekiah ka bi different people authors require almost more than 40 authors omo mo kire Bible no more than 40 omo nyina so antrans at the same time omo nyina antrans wo brekrom we trans 100 years achi we trans 200 years achi no mu nyina choro ye but o de nsem no e compare isis pepepe se ba no prophecies mu a e ka no accurately e perfect e ba no comparison mu a e perfect geographical location mu a Bible no quote a e perfect but we one person evidence one person and the kind mun nsem no nyina se bofo na yi kire no e pa to yenti Bible yes you have one person adance dina Yesu nyankopon kwa na eba no o de ase Yesu nyankopon de na eba no o be kan John chapter 1 nyankopon de Yesu ba no o di ka de John the Baptist edi nanim so ma medina dance nti John no be bo kwan ma Yesu ema Isaiah fo nyina hu se we ni Messiah no ti John 1 verse 29 no Yesu etwa mu no he ne ponti se we ni nyankopon gwa ma wa yi ase bo ne kro nti nyankopon no osoma Yesu no wono asa soma Yohane wono asa de ne hu se mu owura nkrofo pii mu nti enya one person adance ye o ba we one person pe Yohane Muhammad pe ba akofo akohunu o dancefo ne kwan apart from Muhammad ba akofo akohunu ba akofo akohunu ade ba akofo ese obi aba no hunu se efa no Muhammad efa no Gabriel ba akofo akohunu na yemra Bible na Quran agidie no yemra se ba akofo akohunu sa dance no ye kan say John chapter 8 verse number 17 na yenkotu Bible na yenye yemfa yasam kuran ko na wiye ba akofo akohunu John 8 verse 17 wase na wa twa no mbra no mu se
enipa baanu adanse eye nokore wote ye Yesu se watwere wo mbra ne mu se ba enipa baanu adanse de ba de eye nokore ba di ka ko Deuteronomy 19:15 wose odanse ni ba ko pensori enka asem ma asem ne nokore da asem bia nyina adansefo mienu ana miensa ekoso to denka at least nka de nyawo yi kire Muhammad yi no nkwa se ya kire nkroho ofoforo bi nso omonso ne the same thing nanka ni Quran nyina pepe nanka ya atum we de dabi one person ba ko fa ko hunu dance na nipa over 1.2 billion edi ya kire John 8:17 say one person say kwatwere say na dance anya no kore ti say one person sorry ebeka say nyankopon ayi nsem 114 chapters we nyina say on fama wiase ya how can I believe it mintum da yaji tuma enye yi ya 2 Corinthians chapter 13 verse 1 say one person witness into Yesu kura Matthew 10 verse 1 Luke 10 verse 1 also ma asuafo na konsen ka no osma omo sensei 22 adentra baanu adanse ekoro na ye nokore nti asem bia no ebegina adansefo baanu anase basa so ti na Matthew 18 verse 15 no Yesu ka se odua fom wa konanim de koyi naten wonne nkwantem wante ase ya fa obi ka ho na asem no nyina adansefo baanu anase basa entem enti eba no witness mu a so obeka ma obi agya tum a enye one person account o ti bible nya one person enu akire eka mu nsem nyina o ka na ka bagye di se Jeremia nkwa na oka mu nsem nyina da bi woti ase ebrekro na Isaiah ho no mo no sa brekro na mu na Hosea ho sa brekro na mu so na Amos ho sa ebrekro around that time no mu na Amos mu nyina e ho no mo ti mu nyina tan se obrekro no mu abra we odifo Elijah ye odifo no na Elisha ye odifo na ye odifo ma bebrebe 2 Kings chapter 1 verse 1 going 2 Kings chapter 2 verse 1 going na ye odifo ma bebe entenye Elijah nkwa ba go na the whole sabele nya pon ne kasa da bi chebe fa Elijah akosoro no nyangopo yi kire Elisha o sei kire odifo bebre afọ ya na de sa o nyangopo mi no Bible yi mu no enye ono sa nyangopo no na obetima kasa o hada it can never be true no kure ba akopɛ ye firi ase ye ba wuro ma me ate ase wo be kan 2 Corinthians 13 verse 1 Paul say emprensania message mo se me ba mo nkyɛn adansefo baanu ana baasa enum asɛm ebegina in terms of witness mo no one person witness Bible no kura answer Paul say eno aye no kure ntiasuafo ne kɔ ba bi a omkɔ no 22 omkɔ dwumadie 22 ana 3 every 2 ekro a free 2 ekro the one person account the over 2 billion edi echere one person Bible over 40 people account ni nyina so hia in terms of prophecy mo in bibia mu no ni nyina esi ene pepe the ono create contradiction no nothing na want ade na se Bible no very clear Quran no very confused edu abi kura no wo de next week na ye be chechirem bia Muhammad kan say afi kura de obi a woni ba oje Bible mu nkrofo ni na afi de Muhammad asaba ase afi de wono kura de Jew fo no ne Christians no emma kramofo kura no em fadanfo tata no onye nya na power na wi wetimenya na agenda na wi no kan sansem no ti ebenya botre analyze teachings be against Yesu bia na ya show me say ne bia no you have to come out na enkophobia ase kasa already obi so na yi so ye benya voices ni bi abo video ni bi say de no ye obi nim de no ano na ya bo ye bo wi a ye do mu Quoran na any Bible no be proof ni pan wrong already him obo no ma yenti ase Obadiah Amankwah next week ye be call much about Yesu wo Muhammad say Yesu wangu Quran say Yesu wangu na wangu da na nya ono a wanu de wangu pa chaw Bible de o say Yesu we Quran say nye Bible ni nti ade nti na Quran no say nye Bible ni na Bible say Yesu we na Quran say Yesu wangu ameni Quran ni say no kore David I can't believe that baby no my Bible we
and also book be after Bible no there be Quran by now we are trying that what the be that ko na Bible story kra o Quran by ya try Bible that dampo no ya try that but we ka Bible story I know I get it wrong unim say Quran na wo de make otu a kire e wo Quran mu straight say no ama men sasem ha na ya fete no insuo fa ba ko o ko Bible mu so anipa na kwa adaka ni mu no ama no ba jo insuo no fa obi there be did I remember the Quran na kan ni ana the Bible na kan ni na menyinde menye Bible ni Acts 5:29 say e wo say ti Nyankopon e chen nipa Muhammad e ye onipa ti se meje di Quran bo say am pass bofo bi kura ba ne nchempo no a different question altogether and different answer altogether Rade hu yamobo ti gidi ni a fa se otrim se ma obi a na daw Quran na Rade dom amaye hu mu pa hu mo to ewo mu enti se o mu disi a yensu ye betu in terms of the Bible nyentokwa yesu ade mo kasetia yesu da bia yenye offended because na wonte ase sa na won so ade bia wo mu a wonte ase no you have to let you people know na dey and hard ni kaka ne say ye na Christopher no ye ntan kan Quran ni binti aya ye ntimi nka Quran ni mu asem na wo mu no mo ru Quran no o mu ta aka Bible ni no the Bible no esa na wodi nkomo ene de Rade ye nyina se ye kombi ye Bible ye Quran ni bi ti Quran quotation ja be quote no meminim misumenim u quote me quote o kan me kan atre wo sawo yo trofo ya show mezia no ebewui Yesu ebewui o Nyankopon ba ne so na genam ebenya enkwagye without wono unya enkwagye da John 14:6 mene kwan no kro ne nkwa no obi nkwa agya ne nkyɛn agye se onam no so believe him or perish. That is John 8:24. Sema anya ni semene no a mupewu ewo mo bone mu agetiatia next week ye be kire die ntia Yesu ewuye next week Wednesday and Wednesday week and ye be Wednesday to answer Islamic allegation against ye Messiah Mercy Tuesdays and Wednesday bia ne ye omo mutia Yesu ne Bible and ye answer wo mo Obadiah Amankwah ni be de manu wasi ye de Nyankopon ase next week ebe ba asole